No está junto aquí nada en comunión. Algo bom vai passar, algo bom guardarnos. No está junto aquí nada, agradeciendo Señor. No está junto aquí nada, alabando Señor. No está junto aquí nada en comunión. Algo bom vai passar, algo bom guardarnos. No está junto aquí nada, alabando Señor. No está junto aquí nada, no está junto aquí nada, alabando Señor. Si no está junto aquí nada, en comunión, algo bom vai passar, algo bom guardarnos. No está junto aquí nada, agradeciendo Señor. No está junto aquí nada, agradeciendo Señor. No está junto aquí nada, agradeciendo Señor.
Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Aló, aló, aló. Aló, aló, ¿lo tenés bien? Aló, aló. Bom dia, irmã. A nós está de festa com Jesus. Nós está de festa com Jesus. E cerca tata nos que vai. E turco moro mansinta na mesa. Da Cristo lo sirvi. E
Nós está de festa com Jesus. Nós está de festa com Jesus. E cerca tata nós está baiawe. Nós que vai. E tudo como rumang, sentawe na mesa. Tá Cristo nos sirve nós. Poderoso tá-nos Dios, poderoso tá-nos Dios, poderoso tá-nos Dios, poderoso tá-nos Dios, poderoso, poderoso, poderoso tá-nos Dios, poderoso tá-nos Dios, poderoso tá-nos Dios, poderoso tá-nos Dios, poderoso tá-nos Dios. Nós está de festa com Jesus. E cerca tata nos que vai. Nurumang ababing preparar? Numa cinta na mesa. Da Cristo lo sirve. Nós está de festa com Jesus. E cerca tata nos que vai. E turco moro uma cinta na mesa. Cristo e Jesucristo está Senhor. 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 Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo está Senhor. Jesucristo está Senhor. Jesucristo está Senhor. Jesucristo está Senhor. Jesucristo está Senhor.
Aleluya, 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 nos canta. Aleluya, aleluya, arriba Pascua di resurrección. Jesucristo ha resucitado para mostrarnos vuelta, Señor. Van a la vez, van dice, aleluya. Y juntos nos canta aleluya. Y van a cantar aleluya. Aleluya, aleluya, nos canta. Aleluya, aleluya, arriba Pascua di resurrección. Arriba Pascua di resurrección. Arriba Pascua di resurrección. Alleluia, avete 8 días di Pasqua grandi, un dia che il Signore resuscita, che viene de nos hogar. Aqui de missa, e via livestream, na tu isnang, na qual parte di mundo que boso dantar, bombini nos te llama boso dantur. Un bombini na Pastor Jansen, nos servidor ng dinisa, nos lector ng ICOR, United Voices of Joy, culo sostene nos liturgia cu Cristo ha resucitado en temporada di Pascua grande aqui. Nos gratituds e alegria nos quer expressar também. Vooral durante a ofrenda que nos cosecha dan. Y tapesei hope de nos a hacer nos esfuerzo para compartir alegría aquí den etraje de bon cosecha. Palabra de bom veni mitabay na e familia y conocida de defunto Sylvie Rudolph y Clara Marquez. Ko awe nos lo recuerda. Pesei, maneko bosa tawak, for di ebela di Pascua Grande, nos ascende un bela pananta presente aqui e nos lo hibanang den oración. Mi chiama il rappresentante di famiglia di Clara Marquez papini di Lanti e papi algo chiquito di Clara.
tarde. A mí, lo cual me quebisa também no holandês, está mais fácil para me expressar. Als kind noemden wij haar tante Mientje. Later vond zij het prettig dat wij haar tante Clara noemden. Dat paste beter bij de tijd. Zij was geboren op 11 augustus 1941 op Aruba. Het jongste zusje van mijn moeder. Uit een gezin van 6 kinderen. Toen haar beide ouders gestorven waren, kwam tante Clara op jonge leeftijd bij ons op Curaçao wonen. Zij was mijn peetante, maar het voelde ook een beetje als een oudere zus. Tante Clara was een bijzondere vrouw, van vele talenten en gaven. Zij was heel sociaal en met vele vrienden en kennissen, maar ook een krachtige vrouw. Zij haalde de kracht uit het geloof. Over die gaven gesproken, tante Clara voelde of zag dingen van tevoren gebeuren. Zij probeerde dan de mensen te waarschuwen, hoewel men haar niet altijd serieus nam. Daags voordat de Julianabrug op Curaçao, die nog in aanbouw was, instortte, droomde ze hierover en waarschuwde ze iedereen om er uit de buurt te blijven. Ze gaf gevolg aan haar dromen. Tante Clara heeft 2 dochters gehad, Emmeline en Angeline. Hun roepnamen Emma en Angie. Toen haar jongste op 3-jarige leeftijd speciale medische hulp en verzorging nodig had, verhuisde het gezin naar Nederland. Angie kwam te wonen in de Klokkenberg in Breda, terwijl Antie in Tilburg woonde. De verzorging van Angie, eerst in Klokkenberg en later in Amarant, plus de opvoeding van haar oudste, was niet altijd makkelijk voor mijn tante. Maar zij gaf er alles voor. Tante Clara was actief in de ouderencommissies van beide organisaties. Zij was er ook voor de andere bewoners. Zij paste haar huis aan voor de dagen dat ze Angie mee naar huis kon brengen. En verdiepte zich in de medicatie, de verzorging en gaf aan wat zij dacht dat het beste was voor haar dochtertje. Klopte het niet en vond ze dat het beter kon? Dan hoorde je dat ook direct. Nadat Angie was gaan hemelen, bleef onze tante Clara actief in Amarant met het geven van voetreflexmassage, dat zij ook onlangs had geleerd. Ondanks alles stond ze altijd positief in het leven. Grapjes en een lachje, dat kon er altijd af. Zij was creatief en zeer gedreven en open om nieuwe dingen te leren. Haar passie was om eigen kleding te ontwerpen en zij maakte haar eigen garderobe. Voor haar costumière examen heeft zij een van haar volwassen neefjes gevraagd om als model te fungeren en heeft hem een passend kostuum gemaakt, op maat. Haar merknaam was Mardi. Het kwam de Franse vertaling van haar achternaam Martes, wat in het Spaans dinsdag betekent. Zij gebruikte het zowel op haar kleding als zij ondertekende haar artwork ermee. Ja, onze tante Clara was zeer actief. Een echte bezige bij. De creativiteit zat haar in het bloed. Niet alleen achter de naaimachine, maar ook hield tante Clara van tekenen, schilderen, hobbyen. Ze was zeer kunstzinnig en heeft veel mooie schilderijen en werken gemaakt. Tante Clara wist wat zij wilde en zij wist ook wat zij niet wilde. Als het niet ging zoals zij het wilde, dan schroomde zij niet om dat uit te spreken. En hoe? Antie was absoluut niet op haar mondje gevallen, maar ten alle tijden met rechtvaardigheid en respect, dat in acht nemende. Ongeacht de omstandigheden ging tante Clara nog te voet naar de markt, vrijwilligerswerk, ze kwam naar de kerk en waar zij kon helpen, deed zij actief mee of ze gaf wijze raad.
Ja, setting biaha, etapa ta street bo, mensen. Als tante Clara je mocht, sloot zij je altijd in haar hart. Door middel van WhatsApp en Skype genoot ze van het contact overal ter wereld met de familie en de vrienden. Dus haar telefoon met maar 4 gigabyte opslag was heilig. Al hadden ze de laatste tijd ruzie, omdat dat ding vol was. Hoe kan dat nou, zei auntie. Het werkt nog zo goed en ik heb het gekocht op Curaçao. Dus vice versa genoot iedereen van haar. Inclusief de bezoekjes en de uitjes. En niet te vergeten haar sateco batata di Chino. Aunt Clara heeft gevraagd een witte kaars, het emotioneel me toen deze aanging, voor haar te branden en een rozenkrans te bidden. Ze heeft zich nu verenigd met het goddelijk licht en is weer samen met haar geliefde Angie. Aunt Clara, tante Clara, alias onze tante Mientje. Wij zullen je missen. Auntie zou zeggen, you la gamiso se gana paz. En may she rest in peace. Voor iedereen heb ik na de dienst een kaarsje. Ja, hoor met die jammer. En familie die Sylvie Rodolfo, adelante. Daar niet doorheen. Permitimi di amabu nabo number Sylvie Helen Marie Rudolph. Nasce na Curaçao dia 24 de dezembro de 1948 e faleceu dia 7 de abril de 2022 na Holanda. Para fuerte riba bo pianang, bo abi bo biba, bo vida manera a comuni abo. Bo tabata parte de comunidad holandés y además parte de comunidad caribense na Tilburg. Social, con compasión, con eslang de necesidad. Como miembro de Dames Club Trinitaria, bo hacer conocido con Comisión Misa na Tilburg. Kiko e misa of religión anificada abo es en nosa. Paso nos no apapia tocante de tópico e. Nota importante que ani nosa kiko misa anificada abo, lo cual sí ta importante ta que según bo forza bo abiba bo vida. Quizás ta bo fe den Dios adonabo e forza e. Den bon number Sylvie Helen Marie Rudolph, metiamo danki, natur esnang ku ahasi esverso, pabinto pa despedida dibo. Metiamo danki na visitante na Distrito Caribische Senhora na Tilburg, ku a demostrar ku bo a forma parte di nam vida tambe. Metiamo danki na Comisión Misa na Tilburg, ku avitati asenda bela pabo. Mita yama danki na Dames Club Trinitaria, paso singnang, logo no abira de visitante dang de Comisión Misa na Tilburg. Danki. Ja, danki. E agora me dá uma palavra na pastor Jansen para começar com nossa Eucaristia na onda conosco comemorar Sylvie Rodolfo e Clara Martes. Nel nome del Tata, di Dio e del Spirito Santo. Grazie del Signore Gesù Cristo, amor de Dios y comunión del Espíritu Santo sea con vos. Láganos pide Dios perdón de la cantica de perdón. Mi Señor, perdona mi Dios, como ma peca con
maldad, ni que volvería o más con mi pecado. Duele verdad, mi ta confesa, tu mi picana contra vos. Una mi Señor absolución, tranquiliza mi corazón. Duna mi paz, mi Jesús, pavo amor. Con rechazor mi ofensa, Señor, herida di corazón. Ayuda mi espíritu sin temor, pidi mi prójimo perdón. Y así na cumplí tu penitencia di amor. Mare Dios Todopoderoso, pomóstranos su misericordia, perdónanos pecado y líbranos na vida eterna. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre del Señor. Y juntos nos canta gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, en nombre del Señor. Di su altar. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre del Señor. Y por un mundo de verdad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre del Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. De nombre del Señor. De nombre del Señor. De nombre del Señor. Láganos reza. Oh Dios, por misericordia no tiene límite. Cada año, ora nos celebrar fiesta de Pascua, para renovar fe de vos pueblo. Sigue ayúdanos con vos gracia, haznos más conscientes, para que el bautismo nos purifica, para que el Espíritu nos reviva y para que el sangue precioso nos salva. Y que nos pedimos, por medio de Jesucristo, por y nos Señor, que como Dios te vive y reina con vos,
de unidad del Espíritu Santo, den todo siglo de siglo. Amén. A primeira leitura está sacada por de Ecchoran. Por meio de apóstolo, houve milagre e sinal milagroso estava a tomar lugar no pueblo. Tur creyente estava reunido em galeria de Salomão. Nenhum gente já foi, não estava a tribo join e grupo. Pero a gente não estava a gabar machá. Mais e mais gente a querer do Senhor. Grupo não grande de homem e mulher estava a vir acerca. E gente não estava a carga enfermo na riba cama e dragbar pôr riba caia. Não estava a espera que ora Pedro passa e banda, mas que ta su sombra lo a cair riba undi não. E habitante não de pueblo não de vecindário também estava a vir em Jerusalém na boche, com não gente não malo e es não tormenta para espírito não impuro e tur estava a cura. Palavra de Deus. Viva triunfador Jesús, qua vence fiel para su cruz. Viva triunfador Jesús, qua vence fiel para su cruz. Viva triunfador Jesús, va a vencer fiel para su cruz. Viva triunfador Jesús, va a vencer fiel para su cruz. Nos gloria de Cristo, nos levantó la cruz. A vencer la Viva triunfador Jesús, va a vencer fiel para su cruz. Viva triunfador Jesús, va a vencer fiel para su cruz. De dos lecturas, sacar for de buque de revelação. Mita Juan, Bosorumán, dor de união com nós temos com Jesus, nós está compartir a opressão, o reino e o poder para perseverar. Minha resulta na isla Patmos, como me a predicar a mensagem de Deus, que Jesus a confirmar. Aí, Espírito de Deus apoderar de mim, ribadia de Senhor, e me atende stem duro me traz com a zona maneira trompete. Escrevi lo que vou a mira de buque, ma vira pa mi mira quem a papia cumi.
E ora mi amira 7 candela di oro, e mei di candela nan, mi amira un ser con apparenza di un gente. E tava di un paia largo vesti, que tava da yega tena supia, e na su pecho, e tava da ti un faja di oro. Ora mi amire, mi accai manera morto na supia. Pero ela pone mandreci riba mi, e avisa, no tiene miedo. Tami es un promé y es un delaster, es un vivo. Mi tabata morto, pero ahora mi tabiba de dentur eternidad. Y mi tiabi di morto y di reino di morto. Scrivi lo que bo amira, lo que tin ahora y lo que lo sucede después. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Señor sea con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Ya domingo a tarde, después de morte de Jesús, discípulos estaban reunidos. Nanga se rapporta nang de lugar bom na yabi, passava nang estava tinguiel, de judio. Anto Jesus adrenta. De repente e la parame me di non. Passe a cobozo e la visa. Después de combinamento aqui, la mustra nang su man e su costia. Ora su discípulos a mira Señor, nang coração a llenar con alegria. Un via más Jesús avisa, passe a cobozo, e ela sigue, mescoscutata a mandami, assina mita manda bozo. Después ela sopla ribanan e avisa, recebi Spirito Santo, si posso perdonar picanan di hende, non ta queda perdonar. Si posso no perdonar, non lo no ta perdonar. Thomas, un de 10 dosnang, tambe llama Didimo, no tabata junto con nang, nel momento che Gesù abini. Nos amira Señor e otro discípulo abisse, pero ella contestanan, si mi tamira marca di clavo nang den su pols, e no pa hinka mi dede den herida nang di clavo, e hinka mi mang den herida di su costia, lo mi no quiere. Un simang después, discípulos de Jesús a volver reunir en el suncas. E via aquí, Thomas tambe tabate. A trobe Jesús abini, mas che portaran tabata sera. Di repente la para me medinam, passe a cobozo. E la bisanam. Después se la dirigí na Thomas, hinka bodede aki dengi, i mira mi pols. Saka bomang i hinke dengi costia, no sea incredulo ma chere. Thomas exclama, mi Señor e mi Dios. Jesús avise, pasopra po amirami Thomas bota chere, chi felice es non cuta chere sinkunang amira. Den presenza di suoi discepoli, Gesù hace hopo otro señal milagroso más, con notas scrivi denge buchi aki. Pero, da sinakinan, so, mia conta vozo, baboso kere, cu Jesus da Cristo,
Judi Dios y queriendo denche, vos haya vida en su nombre. Aleluya, 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 aleluya. Palabra del Señor. Umanissima dengue aqui nós sabemos muito com hope e alegria, para nós a celebrar Páscoa de Resurreção. Interessement nós a celebrar em nossa mês paróquia te ave de fiesta de Páscoa de Resurreção. Para um fiesta tá mais grande que Páscoa de Resurreção. Páscoa de nascimento, nota importante op zich. Alleen met het blik op de verrijzenis is de menswording pas belangrijk geworden. Vandaag, nadat we een week gevierd hebben, zien we in het evangelie hoe klein de apostelen zijn. Etikettenplakkerij, dat doen wij mensen ook wel eens. Mensen die we mogen, mensen die we niet mogen, groot en klein, dik en dun, gelovig en ongelovig. En ook Thomas krijgt de naam ongelovige Thomas. Maar waarom? Want de apostelen zelf, die eerste 10, die begonnen ook pas te geloven toen ze Jezus zagen. Ze waren niet verbaasd dat hij binnen was, maar ze zagen hem in levende lijven. Ze konden hem aanraken, ze konden hem horen. Alleen Thomas was er niet bij. En toen Thomas niet begon te geloven op hun woord, terwijl zij, die mannen, die macho's, toen de vrouwen kwamen met de boodschap, Jezus is verrezen, het gras is leeg, wat ze in goed Nederland beuzeld praat. Dan gaat ze rijden, ze kletsen maar wat. Omdat die mannen dachten, wij weten het beter. Dom, hè? En nu is het een van hun die zogenaamd niet gelooft. Dus ze krijgen ook een directe stempel van ongelovige. Maar Thomas was geen ongelovige. Hij had alleen problemen met zijn mens zijn, met zijn menselijk verstand. Ik wil het zien. Ik wil hem voelen. Ik wil ervaren wat het betekent om mijn handen in zijn wonden te leggen. En toen Jezus hem dat geschenk gaf. Want Jezus begon niet hem te kritiseren. Waarom geloofde jij vorige week niet op het woord van de apostelen? Jezus ging direct naar hem en zei, leg je vinger in mijn hand. Leg je hand in mijn zijde. En wees niet langer gelovig, ongelovig, maar gelovig. Dat is een intens, intiem moment. Wat ieder mens het liefste zou ervaren. En er zijn mensen die dat ervaren, die een verschijning tot de dag van vandaag van Jezus ervaren. Waarbij ze een boodschap krijgen om de wereld in te gaan. En een van die mensen die dat in de vorige eeuw mocht ervaren was zuster Faustina. En God had erin voorzien dat er een Poolse paus moest komen om die boodschap van Faustina wereldwijd op de kalender te zetten. Want paus Johannes II heeft het feest van Jesus Misericordioso op de tweede zondag van Pasen gezet. Om die boodschap van Jezus, ik vertrouw op u. Dat is essentiële
zin die ieder mens nodig heeft die gelovig wil zijn. Jezus, ik vertrouw op u. Daar komt het toch op aan. Kinderen, ze moeten hun ouders kunnen vertrouwen. Als ze hun ouders niet kunnen vertrouwen, wie moeten ze dan wel vertrouwen? En zo is het ook. Als we Jezus niet kunnen vertrouwen, wie kunnen we dan wel vertrouwen? Hij is Gods Zoon. Hij nodigt ons uit. Hij raakt ons. En wij mogen, als we 's avonds naar bed gaan, rustig zeggen, Jezus, ik vertrouw op u. Ik kan rustig gaan slapen. Jezus, ik vertrouw op u dat ik morgen weer wakker mag worden om uw boodschap uit te dragen. Maar gelijktijdig kunnen we ook bidden, Jezus, ik vertrouw op u als u mij thuis roept. Want dat moment, broeders en zusters, is voor niemand bekend. Is niet gebonden aan leeftijd. Is niet gebonden aan gezond of ongezond. Het moment dat God ons thuis roept, is een intiem moment tussen u en God. Tussen mij en God. En die overbrugging kunnen wij alleen maar dragen wanneer wij leven vanuit het vertrouwen. Dat de mensen om ons heen ons dragen door deze wereld. En dat Jezus ons draagt over die grens naar dat nieuwe leven. Want dan kunnen we zeggen, Bon Pasco, zalig Pasen. We mogen bij God thuis komen. Amen. Broeders en zusters, lagen het land de para per expressarnos fi. Mitakere den Dio Stata Todopoderoso, Creador di cielo e terra, e di Gesù Cristo, suo unico e uno, Signore, qua concebi Spirito Santo. Ma se vuoi Ponzio Pilato, non è crucificato, la morì in angadere. Reino di morto, e di 3 giorni e la risuscità, e la sua vita al cielo, e la città non presi di stata Todopoderoso. Cielo bini pausca Bibbia e mortona. Iglesia Santa, Santa, padron di peccato, ogni di vita eterna. Lagados resa. A Santa Iglesia de Dios, plamada en todo el país del mundo, para aportar salud y luz de toda gente. Oh Señor, Nos pedimos, escúchanos. para tu sacerdote y religioso, perseverar en la vocación y para nos donar nos apoyo y estimación. Oh Señor, Nos pedimos, escúchanos. nos Teresa Avetardi para nos enfermos, Joannick Joaquín, Tyrell Pantvlek, Marcela Marcha, Olivia Maduro, Pareja van Eymen, Fanichi Mercera, Siegfried Rojas, Alida van Wijk y Helen Marcera. Oh Señor, Nos pedimos, escúchanos. también nos Teresa Avetardi para nos defuntos, Budi Martes, Ling Martes, Renny Cecilia, Ilona Weber, Juan Requena, Ivan Requena, Sylvie Rudolph, Clara Martes, Gloria y Orsini González, Franklin Valentín, Hendrik Tromp y demás defuntos de familia Tromp, Rashid Emir Sugar Marcera, Ginairo Alonso Marcera. Senhor, do nosso sosiego eterno, para nos sossegar na paz. Amém. Lagen ons resta del momento di silenzio per nos mes intentionam. E sa che nostro pedivo per medio di Cristo nostro Signore. Ovanak sima avo nostra sigi koje
parte hopi importante, namelijk collect. In onze kanta hunte kue ko ave nos te wapa. Awe nos dei wapa, kunos ofrenda. Bawapa kunos ofrenda, bawapa kunos ofrenda, bawapa kunos ofrenda, bawapa kunos ofrenda. Unión das y forza aiuterà demostrar, pan pone magna obra, pa progresso di nos fem. Pone pia firme a bau, cabescu manang patrabau, kita yerba chimarrón, pa turcos por canabón. Cu bendición de arriba, nos cosecha florecer, nos herencia cultural. A que engrandecer lo que te era de una pueblo, senta bon pa compartir tu familia y conocí tu rabín pa agradecer. Nos cosecha tan al aire, alegría de nos dar, sangre corre de nos vena, pa nos ofrenda. Nos cosecha tan al aire, alegría de nos dar, sangre corre de nos vena, pa nos ofrenda. Abuelo está guapa nos ofrenda. Sí, abuelo está guapa nos ofrenda. Hey, samana laira, gracias Señor. Sí, samana laira, gracias Creador. Ofrenda espiritual, ofrenda material, ofrenda espiritual, ofrenda material. Si foi para arriba, de babau. Si foi para arriba, de babau. Bang un tumirumang, bang duna outro mang. Bang un tumirumang, bang duna outro mang. Sha, wape, sha, wape, sha, wape, sha, wape. Unión, paz y fuerza aiuterà demostrar, van pone mana obra, pa progresso di nos fe. Pone pia firme a bau, cabescu manam pa trabau, quita hierba chimarrón, pa turcos por canapón. Lo que te era de una pueblo, está bon pa compartir, tu familia y conocí, tu rabín pa agradecer. Nos ofrenda tan al aire, alegría de nos cara, sangre corre de nos vena, pa nos ofrenda, nos herencia tan al aire, alegría de nos cara, sangre corre de nos vena, pa nos ofrenda. Ata nos está guapa nos ofrenda. Sí, ata nos está guapa nos ofrenda. Hey, samana laira, gracias Señor. Sí, samana laira, gracias Creador. Pan un tumirumang, pan duna outro mang. Pan un tumirumang,
sha, wapi, sha, wapi, sha, wapi. Buenos de Guapa, kunos ofrenda, Pawapa kunos ofrenda, Pawapa kunos ofrenda, Pawapa kunos ofrenda, Pawapa kunos ofrenda. Unión tasi forza aiuterà a demostrar Van pone mana obra pa progresso di nos fe Pone pia firme a bau Cabescu manang pa trabau Kita hierba chimarrón Pa turcos por canapón Cu bendición de arriba Nos cosecha florecer Nos herencia cultural la que venga a decir lo que te era de una puebla está bon pa compartir tu familia y conocí tu rabín pa agradecer nos herencia tan al aire alegría de nos cara sangra corre de nos vena pa que nos ofrenda nos cosecha tan al aire alegría de nos cara sangra corre de nos vena pa que nos ofrenda no está guapa, guapa que nos ofrenda. Sí, no está guapa, guapa que nos ofrenda. Hey, Samana Laira, gracias Señor. Sí, Samana Laira, gracias Creador. Ofrenda cultural, ofrenda espiritual. Nos ofrenda cultural, nos ofrenda material. Hey, fue para arriba. De Pablo, sí, foi para arriba, de Pablo. Sha, wapi, sha, wapi, sha, wapi, sha. Láganos rezar. Oh Señor, acepta y ofrenda en el pueblo, boa una vida nueva para tu esnanco te quiera dengo, y recibí bautismo. Nos te pedimos, hacen llega tambis na felicidad eterna, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Señor, sea con vos, alza vuestro corazón. Láganos agradecer, Señor, nuestro Dios. En verdad, nos deberes tabón para nos agradecer siempre tu camino, Dios Todopoderoso y Eterno, pero más que nunca, para sobre nos celebrar Cristo, que sacrifica su vida y abira para nos Pascu. Eta nos verdadero lamci di Pascu, que quita pecado del mundo, muriendo, él acaba con nos morto, y para su resurrección, él aduna nos vida nuevo. Pese, junto con tu angeli santo den cielo, enter multitud de gente bautizada mundo, resplandeciendo de alegría pascual, te proclama y alaba por gloria, cantando sin fin. Santo Señor, Santo Señor, digo gloria, divino bendición, paes un puta vini de mon nombre, y angelanta canta, nos aúni, nos santo, nos dioses me santuta Señor, Santo Señor, Santo Señor, je litera
exalta y en vivo gloria, divino bendición, paesum kutabini de mon nombre, y angelanta canta, nos aúni nos canto, nos Dios tres veces santo da Señor, Santo Señor. Nostra rogabo, Tata misericordioso, per medio di Boio Gesù Cristo, acceptai benedicionai offrende aqui que nos da oferecebo. Nos apresentanam na bo, para provecho de inteira igreja. Que boa ama junto for de tu parto do mundo. Guarde e guie, Senhor, e dune paz e unidade. Nos apresentavo e offrende aqui também, para o servidor, nos Papa Francesco, nos meso bispo Gerardes, e pautures non cutavarda e signa e fe cattolico che nos recebidi e apostolam. Coda riba tu boiunam, Signor, specialmente esnam, pacende nostra resa avora aqui. Coda riba nos tu reunia aqui bodilanti, bozza di nos fe, bozza che nos chier servibo. Nos ofrecebo, in mesta ofrecer e sacrificio aqui de nossa alabanza e gratitude, para nos mesi, per tu esnam con nostra stima. Nostra pedibo, Deus eterno, vivo e verdadeiro, dona nos saúde na alma e na corpo. Den união com a inteira igreja, nos glorificabo, para sobre den mundo aqui, ave Jesus Cristo alanta for de morto. Nos que honra glorioso Virgen Maria, Mama de Dios y nos Señor Jesucristo. Nos honra José, su esposo, por apóstol non Pedro y Pablo, Andrés y tuo santo non. Marinang mérito y intercesión por obtener para nos ayudanza y protección continuo. Den vår bondad, Señor, accepta y ofrenda aquí que nos vos ministro non y entera vos familia te ofrecebo. Ma reporta di provecho special, per tu que ave a nasce di nuovo for di Ava e di Spirito Santo, e heine pardon di tu non picanam. Dona nos paz en dia non aqui, libra nos di condenazione eterno, e conta-nos bom de boa escorrido não. Bendicionar e aprovar a ofrenda aqui. Assim aceitável em boa vista, uma ofrenda perfeita e digna de boa, la gebira para nos corpo e sangue de Jesus Cristo, por justima e nosso Senhor. Cande e a noce prome con su soffrimento, acoge pan den sung magnang santo, y cu subis alza na cielo, na Dios su Tata Todopoderoso, hace una oración de agradecimiento y alabanza. Después, el equibra e pan, y adonena su discípulos bisando, toma tu come dice, pa sopra esa che da mi culpa, culota entrega pa vosso. Et manera después de cena, el acoge
cáliz incomparable aquí, abolveresa una oración de agradecimiento y alabanza. Y a paz e cáliz per suo discípulo bisando. Toma, voto bebrice, pa sopra essa che tai cáliz di mi sanga, sanga di alianza nuovo e eterno. Culota drama pa borso e pa hopi hende, pa podong di pica. Hacie sacina mi memoria. Lagnos proclama il misterio di fe. Redentor alanta for di morto e la subina cielo, oh Señor, Salvador, aleluya. Redentor alanta for di morto e la subina cielo, oh Señor, Salvador, aleluya. Señor, nostro pueblo e bo ministro da celebra memoria di Cristo voglio. Den grato ricordo di sua passione, di sua resurrezione e subimento nel cielo, nostro ofrecebo Dios di gloria e maestà, for di lo che promessa dona nos, il sacrificio perfetto, il sin mancha aquí, e pan di vita eterno e il cálice di salvazione. Laga e sacrificio aqui, cai na boa agrado, e acceptei com gusto, maneira boa acceptar o sacrifício de bo servidor Abel. E é sum de Abraham nos trata em fé, e também o sacrifício santo de pão e vinha, que o sacerdote Melquisedec ad ofereceu. Deus Todo-Poderoso nos pede, laga bo angel hiba o sacrifício aqui na bo altar em cielo, Anto, llena-nos con vos gracia y bendición, a vos que nos recibí por el altar aquí, copa y sangre de Boyu, familia de Jesucristo, nuestro Señor. Core, Señor, riba nos romanen, riba es nan quadrumi en sogno di morto, es nan quabaifo nos dilanti, marca cosello di fe. Palangi patuo, cuta sosegare in Cristo, nostra resa pedivo. Lagano 30 da un regno di alivio, luce e pace, famiglia di Gesù Cristo, nostro Signore. Per nos mesta, me nos sapiri, tu manos in compagnia di vos santo apostoli e martiran, di Juan Bautista, Esteban, Mattias, Barnabas e Turbo Santana. Nossa conosca peccato, però nostra conta con misericordia di amor. No trata-nos maniera nos merece, ma dona-nos perdão. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, de quem devotaduna nos ture biennan aqui, da santificanan, da llenanan com vida e saúde, da benedicionanan e da hasinan santo. Por meio de te, junto com ele em te, na voz Deus Tata Todo-Poderoso, da unidade do Espírito Santo, dentro do siglo de siglo não. Lágrenos tu mamá de otro y lágrenos. Canta nos tata.
nos aporta de otro y no la hagamos caer en tentación, mas líbranos de tu mano. Líbranos de tu mano, Señor. Tú no nos pases de día aquí. Ayúdanos con misericordia para nos quedar siempre libres de pecado y proteger contra toda tribulación, mientras nos aguarda la venida gloriosa de Jesucristo, nuestro Salvador. Señor Jesucristo, por aviso, por apostolán, mi talaga por tu paz, mi paz, mi taduna vosso. No mira los pecados, sino fe de la iglesia. Y según la voluntad, donne la paz y unidad completa. A vos que la Biblia reina dentro del siglo de siglo. Amén. Romanos se me laga de una otra paz, de una otra manera, apropria. Paz y Señor Jesús. Cerca Dios nos hacía perdonar, cerca Dios nos hacía respetar, cerca Dios no te encuentre envidia, aunque como la rabia botar una otra paz. Cerca Dios nos hacía perdonar, cerca Dios nos hacía respetar, cerca Dios no te encuentre envidia, aunque como la rabia botan una otra paz. A te hora llega, ¡epa! Brasa borumán, de una otra paz. A te hora llega, cabolanda para, brasa borumán, de una otra paz. Mitad de una mi paz, bota de una mi paz, van de una otra paz, vanos por allá paz. A te hora llega, cabolanda para, raza borumán, de una otra paz. A te hora llega, epa, raza borumán, de una otra paz. Mitad de una mi paz, bota de una mi paz, van de una otra paz. Vanos por allá paz, 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 paz. Lamchi di Dios, kuta kita pikali mundu. Lamchi di Dios, kuta kita pikali mundu. Piedad de nos, tiene piedad de nos. Lamchi di Dios, kuta kita pikali mundu. Lamchi di Dios, kuta kita pikali mundu. Tiene piedad de nos, tiene piedad de nos. Lamchi di Dios, kuta kita pikali mundu. Lamchi di Dios, kuta kita pikali mundu. Duna-nos paz. Dichoso es el que te convidan a ser del Señor. Hasta lamchi di Dios, kuta kita pikali mundo. Señor mío, vida eterna.
genadekracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Is uw heerschappij, uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Is uw heerschappij, uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Jezus overwinnaar. Jezus overwinnaar. Alma de Cristo, santificanos, curva de Cristo, sálvanos, sangre de Cristo, légranos, Abicus de Cristo, lávanos, pasión de Cristo, fortificanos, oh buen Jesús, escúchanos, tengo herida, escóndenos, no permitirnos separar fuego, contra ninguna, defendenos, la hora de los muertos, llámanos y mándanos vencer cabo, para tu cubo santo nan, de siglo nan, nos está lavabo, contra enemigo nan, defendenos, la hora de los muertos, llámanos y mándanos vencer cabo, para tu cubo santo nan, de siglo nan, nos está lavabo. Láganos reza. Dios poderoso, recibiendo Santa Comunión, nos ha celebrado el misterio de Pascua. Así para un efecto saludable, no quita nunca fuera de nuestro corazón el vida divino.
Cuboaduna-nos por meio do bautismo, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Romanam, primeiro que a missa terminar, tem alguma participação? Nos próximo missa, do dia domingo, dia 29 de maio, na onda nós damos atenção na tour nos mamanam. Cor de Arthur Laures lo canta este domingo. Después de bendición, colo canta la cantica de salida. Den coffee kamer tiene coffee y algún cosa para vender. Na porta de misa, cada quien lo baja una imagen de Jesús misericordioso de la fiesta de ave. Também me quero participar com e adaptar aqui a ser raia de missa, não sei quem de quem está, pero se o dono tem, pode vir cerca de depois de missa. De paróquia aqui de Goede Herde, não tem momento de koffie, na onde vou praticar over de nos fé e nos Bijbel, se lo está chamar, dia 3 de maio. Me quero bisa undang na pastor Jansen, Awi ko vim celebrar conosco. Nós servidores de missa e cor e na turco a cooperar com a ofrenda de ave para ter a boa cosecha na ofrenda. Na nosso grupo técnico, que está zorg para toda a gente por volta nos missa via livestream. Aqui na Holanda e na nossa Isla Caribe. Bolsonaro, aqui não merece bom aplauso. Agora, me chama tudo isto que a cumpleaños de último 3 semanas, para vir para adiante, e esta que lo vai cumpleaños aqui 2 semanas, para receber a bendição do pastor. Romanang simamita hopi contento con nos por celebrar ave tardi e missa normal. Na maniera che nos stava acostumbrati, come con corona allega, e mi da contento che co bibu ta canta trobe, sì, un applauso forte. Bij de aspiratie die San Antonio, wat ik niet meer gewend had, dat gezongen kon worden. Dus vandaar dat ik dacht van, hallo, 11 september. Dan is het weer, wat de afgelopen 2 jaar niet kon. Dan hebben we gepland de opening van het Cornelius-octaaf bij mij op Heerlijke Heide. En daar hoop ik dat ik u alle mag ontvangen. We willen dan weer een Caribische mis doen, zoals we dat ook in Oost-Maland hebben gedaan. Met daarna cocktails en wat te eten. Cocktails hoef ik niet meer te noemen, die kent u allemaal uit uw geheugen. En het was altijd een prachtige happening. Die Van Heerlen zijn al 2 jaar aan het wachten op u. Dus kom in grote getalen, vier met ons mee.
dat die Limburgers weer merken van, ja, daar zijn ze. Maar een sorpresa avem ja haia door die servidor, mi non sa quello abini, pa sopra eta di mi. Eta servidor di Helen, e su Roman, abai hasi probeer Santa Comunion, die Nijssen, waar zit je? Daarachter, met de hele familie zijn ze als surprise naar hier gekomen. Welkom. Ze zijn Lucas zo. Oké, als jij het zegt. Goed zo. Oké. Mag je danken? Na de zegen mogen jullie weer. Ja? Moet ik nog wat zeggen? Nee, hè? Ik ben klaar. Moet jij nog wat? Via tu me benedizione per Pasqua, di resurrection. Na elke aanroep een amen fuerte. Dus geen 7, maar amen. Riba dia Santissimo di Pasqua aquí, Dios poderoso bendicionar vos y guarda vos en su paz. Amen. Para resurrección de suyo, Dios renova entera humanidad. El haga vos toma parte de vida inmortal. Amen. Después del día de Cristo su pasión, vos te celebrar a vos su resurrección, con corazón contento. Ma vos poi llega una fiesta di allegria infinito. Amen. Y bendición de Dios poderoso, Tata, Io, y Spirito Santo, va arriba vosso y queda sempre con vosso. Amen. Vos vai na paz, aleluya, aleluya. Danke Dios, aleluya, aleluya. Male mucha. Señoritas. Ja? Wie? Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Lágrimas manque mana, mangari si Señor. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, and He lives forevermore. He is risen, He is risen. Come on, celebrate the resurrection of the Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, He is risen. Come on, celebrate. Come on, celebrate. Come on, celebrate the resurrection of the Lord. Okay, van celebrar. Cristo celebra. Ahora está mi fiesta. Celebra, Cristo celebra. Celebra, Cristo celebra. Celebra, Cristo celebra. Atlanta, por di morto, y era viva la eternidad. El Atlanta, por di morto, vamos a celebrar
resurrección de los Señor. Celebra, Cristo celebra. Celebra, Cristo celebra. Celebra, Cristo celebra. Celebra, Cristo celebra. En la lanta podimos y en la viva paternidad. En la lanta podimos bang celebrar. Bang celebrar. Bang celebrar. Resurrección de los Señor. Gloria a Dios.